Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Laha ka nkandziyiso lowu lava ku ya vulavula hi mintirho ya tigigi leyi xiyimbeleri Mr Post, Mr Power Sibuyeza Ndlovu, ntukulu wa Jehovah na Sathana va nga yi kunguhata. Hi siku ra vumune kwala ka n'hweti ya Nyenyankulu eka lembe ra 2024 xiyimbeleri Mr Post a va tlangela siku ra vona ra ku velekiwa. Se xiyimbeleri Mr Post ku na mintirho ya tigigi leyi va nga yi kunguhata ku va va yi endla kwala ka lembe ra 2024 naswona kwala ka n'hweti ya leyi hi nga eka yona. Hambileswi vo tala va ri na ku sola va kombisa leswaku xiyimbeleri Mr Post va nga va karhi va kopela leswi endliwaka va Benny Mayengani the president swa ku endla mintirho ya ku tlangela siku ra vona ra ku velekiwa. Se hi voni gigi yo sungula kumbe xa ntirho wo sungula lowu nga endliwa eka Mbaku hi siku ra vu-9 kwala ka n'hweti ya Nyenyankulu, naswona ntirho lowuyani hi voni wu fika wu famba kahle swinene. Mi ta swi vona leswaku ri vanhu a va tele swinene. Lexi nga fika xi humelela i ku Daniel Brothers a va ha kotanga ku va va fikelela eka ntirho lowuyani hikokwalaho ka swin'wana na swin'wanyana, kambe va kombela ku khomeriwa ku va nga kotanga ku va va fika eka ndhawu liyani kumbe eka gigi liyani. Kasi ku na post yin'wana leyi kombisaka leswaku ri siku ra vu-16 ku ta va ku ri na ntirho nakambe ePalms eXawela eJoni lowu nga ta va ku ri ntirho wa ku tlangela ku velekiwa ka xiyimbeleri Mr Post, Mr Power Sibuyeza Ndlovu. Kasi yin'wanyana gigi leyi xiyimbeleri Mr Post va nga fika va yi vekela leyi nga ta va yi ri kona hi siku leri ra Good Friday kumbexana ra Paseka leyi nga ta endleriwa eBejani Pub. Se xiyimbeleri Mr Post hi ku vona ka mina ndzi vona ingaku va teki gondzo ra kahle tanihiloko hi swi tiva leswaku ri leswiwani swi fambelana na bindzu, na vona swa va vuyerisa tanihi xiyimbeleri kasi na vanhu lava tirhisanaka na vona swa va vuyerisa. Se ni vona ingaku mina i mhaka ya kahle leyiwani. Se gigi mi yi vonile leswaku yi fambi kahle wo pfumela leswaku ri na letin'wanyana na tona ta fika ti famba kahle. A hi lava ku mi vikela hi ta mintirho ya tigigi ya xiyimbeleri Mr Post, Mr Power Sibuyeza Ndlovu. Leswi ha ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.